Truly African. Truly African. Truly African. Truly African. Truly African. Madouezana mesia metefesia tefo kedele no sia no ike wom la yi dan zobe pan Africa po wona ike mi detu manan kwebe tu manyu moso afo
Nanyebe ya nyisi gbanto ikenele wona ya kwoma metotogbe akoso adelie mele bo chofifi wadas na gadren kple afanye do dasie wonyebe masubo egba to we nyebe na hojibode na kplomdo na mi bublo soro no kuda afatu nti bebie nyebe no kan na nya twemi afade kono nti esenu twu adui kama na twu nti kwa jojo manya iko blo na na mai wula alo amada fa susuye woza ba wagbule ba wadeji na mai wula de konu ke wo mi atogbo le de le kana cho bu de konu wonti de konu no mi wonyelu alo manya no mi wonyo subo yo ke le hemede le kana cho se ugo agba me di be mafo no play de to bi alo de kapia de ke le nyepo manya nwe be sroto evado no ele television ti le nyepom le gafofu yama odumi mele nwi ka ke ko zuba togbe fa wona ya dojia odibe yo apoye la benye program ade ke pomole menyanwe be amado noanyi de tefara ba mekplesro ne vivi malo odumo to gbobo le no kom ha fa sesele odumo to de kauma bibi nyebe no ka gbo e wocho e desro amare ha desro be sia yi na le fa senva amade le jijo popoma no ka gbo e wocho mina mi hoji sebede e chi ke wocho da koklozi bo sesan e chi ma no wocho da gbeli bobobo no kaijo jomalo usoro de fe agba mediba mi asoro no ku de bibra manyado unti magbro na zigede be bible anyi mo hwese be agbegban le wonye de susumata mediba mi de bibra ma wona mi nya be ke hema jagoma Adam yeji Isaac de Rebecca ukple Rebecca na nyefa gbugbu afi over poviji Isaac misa be yeji Jacob alabaye ke Jacob chi do da kakpima agbro ne be mega de soro le tefe yelo ke bone yire nyure egbo abaye de soro de tefe ma bibla na minya be ko do nyure egbo a nyune de to bevi eve yeno enyune siga popo mama ike wo yobe Rachel Pelia Jacob do nyine egbo fa gbogbo alaba opede jesibe Rachel malete ma yeno nyata yadi le blema mi togbo mi nyanwe be ne bi adamre pe via le be na dagbele de lo ho plateau amaro diagbele padre amaro dene pato amaro pewo Jacob dagbela alabe ike yida o chode tugbe enebe wada ike ezado kpolo de tugbe vene okpo mlani o dere tugbe boy ke nkevoa afi opede jesibe awo de tugbe ke tututu yelno ike nye Rachel menye yo koneo ke bo ame ye dokpli afi nka yenye Leah ike nye Rachel we novi nyon vichichito Jacob mesegomo ala ba gblobo wo bai ala ofrie de susumata ame edimi yela edibi ade le de konuma wo mo kwa mesoro gaka wodie amesoro de susumata wonna Jacob nyabe nenye bo dibe ya gade ya de Rachel kenye de tugbe ke wolon a elebo agbubla wodo elon aga wodo ke eyi gada wo cho Rachel ke dimie ntole koni vole de konuma kple togbo fanyi duanyi kple heme penu duanyi de Jacob agbe mozozo uma Leah enye nyanu ike olebe ya de kake ekplo lame vivi ikenye nu ike blomi le gbabe love ye over de Rachel kopelenti eko de Rachel va de soro talebo anodo kwesi talebo wajo eko jujuma enyune egble ne be ye vinyonu vi evemawa agboviwo le gbo alo gbono lo gbo ike mi agbo be maid ofe maid wa ne twekpelonti akoyi wano nu dam nawo eke Jacob yi pachuafe je wagbe dogoma Leah ikenye dekonu nyonu ike uchone be wadea eje vijiji goma gakede tu bi ike yento be yelno ikenye Rachel mepo viwajio enu anyi fe bubu ya be fe wuona de susumata ko kpobe magavi kpogajiwa agbro ne Jacob be nena yefe medi kelentia ne degbo wajivine albo anye vine eko degbo a
majidio de to be fofo a Rachel ha fofo kakemia pola Jacob de amekple novia o Rachel pe Leah you gadre ofa gbovi yikenye ofa maid eve kokpelenti nyonu ene ya ofa jijime viwa wo we yomulebe the wo we form abahai ko yomulebe Israel viwa lo juso ammo wo we nye wo we me Kristo subo adojo Jacob asro yikenye de konu nyonu obi emoro yikenye Leah fa jijime viwa yemi kpo Israel fa fiedufa Israel fa subo yike Yesu Kristo dochuma te pe mai odochu de to be alala nye pom gapofu ya mo story e de sosoga ple Leah ple Rachel per story e can va gbeto yema amei tutu nenya menyo pro lama vivila do te fada e gere du gauma magasegbe na wojilawo menya okanu e kana de soro ha betibe yojila no nyawo osofo ade plesoro wo we vazo wojilawo wa we tutu ede habobadama yekena ba kpo ntuda egba to mo fafa oglobe to mo fafa le blema le mio eva wo mia ko soro de dema hafi nyonu alo ntuna de soro a na ma de nye memre rato ye ne bi ade blarato a lebowa kafa akpora be memre rato ma de anyigba me nenyelo eshime nenyelo eya me nenyelo alo ejome nenye ala bele soro de pa nenyonu ade nye jo ye ntu ade nye ya na odo wonu ya mayina akegbe nu ka pomilo le de konu fo nyonu ike ucho ne Jacob efe jijime vi ovazo Israel fiedu fo kule Israel haika Yesu Kristo do chuma kake de to be kenye ye ntofe lon o feelings gbogbo bi ye lon de to be ma o jijime vi wa agbero no nwe mo no osio tefe kai na totom le gafofu ye ma de kono reale ne ko segom ala be nu ike mi va deje si egba kwenye be na menye Kristo to wa ke na zotro so bola wonu wona azunwi osofo tefu nanu akode de konu tonti alegbegbe de konu to vazu abeya kamalu amedigbolu edimaro togbi bobe bi enye bede yehowa ma wo hehemede subosobare do pere hehemetia subosomare kemelu Kristo subosobo amegbeto e form subosobo ma Muslim amegbeto e formi subosobo de siade enwi hie konye betepesia tepe ke ma wo amegbeto de siade dadwa awe dade tefa de kplefe mawi ke wujebe wasubo susumanta heheme godo enunyala yo katale hehema udumotaro benye Kristo udumotaro ke benye Kristo to le heheme godo du koyo onye nunyalawo le hehema udumotaro ke benye Kristo to du koyo onye fukpelawo okpiefunto hafikpoga wo wenye Kristo to menyama kafu mevie nenyo bugro yira dokuma mala too late ala ba Kristo subo va na mienya nwebe na nyenyonu majebe na dantwa de soro de to bi okata wo hwedem ta wo le gbedo ho mala church de wo feta ele rofu nyonu vi okata le fifelo wo le wo po le tama ala ba Kristo subo na nyebe o medi amsoro kakede de konuma o mo ho amsoro kabum odi amsoro nyenko totobe akoso adelia nuda kai kemia deje sila gbe makonye be fifie nkubie vava hehema amu leti komla nyigba amu le fifum da amu amadeli nkubie ta anui kemeje be wo ple hatio wala wo anui ke va bo egbe le Ghana nyigbaji nye amu fafo ne kona poko bia me fafo te ame fafo zuabi egba choga de koji ke mo gomsego chamble manu ke minyanye be doctor so no wo na mare pe kidney ele fudemina ewe be pa fortuna prototo egba megala na mo afogbagba vazu doy udumotaro le semne be wo maga safo na wo gafufuye ma medibe man na number de ke na yo number menye 0559 37 4859 0559
374859 na nyebe no yo number ye na jesi amade ke wa fogba ezo abinyanga na yo number ye na na make amade le gapofuye ma hekemanu de siadi ko wa mele jijemu do ma hin la ma pe devi ma jilade cho anu kplo ha kopo nu do la oyuma ikenye fifo de ikele devi ma yo ma menya devi adeli ha le wuno no make o no chu devi meta jilale you upon beble le devi manti ekpulela nwi ke olebe na wole gapofuye makonye be ike ma wuwo enu wa meto de siadia watilela ya la definitely ewe parenti le gapofu mama gbogbo menusia nwi ka no fudem na watilela enye america oyo na be na ojam fraba epo do pe enye oja power do pe ya ele kasua Liberia camp do pa ele kasua Liberia camp epo telephone number 0532 618080 0532 618080 ye na makenya 0559 374859 mina ma hodo matwetwe na magbova wa mekele nyekpoma medibe gbo ha wo na no wo ma da susumata wo ajagbagba be na kpere program yanti mi apa kapojisi 0243 408086 0243 408086 anya mi apa mumu number kpere program yanti alebe program na eji nam just minute amoto 3 minutes magbona Bedae, nye mujivyo edale muno. Nye bedalo, nye mujivyo edale. Nye mujivyo edale. Nye mudeson edale. Nye mujivyo edale. Nye mudeson edale muno. Eto nye bedae, nye mujivyo edale muno. Ino nye bedalo, nye mujivyo edale. Maukala de Beleti, Danino, Wedola de Beleti, la Sibete. Dala litie, Maukala de Beleti. Maukala de Beleti, Maukala de Beleti. Danino, Wedola de Beleti, Sekete. Dala litie, Maukala de Beleti. Monoli danse na munyi begle benu yo dalo monoli dae wera sivia we monoli dalo na munyi begle benu dalo monoli dalo akwera sivia we monoli danse na munyi begle benu yo dalo monoli dae wera sivia we monoli dalo na munyi begle benu kapole vide be a otanse dale volwe devi maseto noa be a otanse dale wodro mia tovo que me dá para mim minha novinha na ujam from meja power porque semila na mais que gabo pagba suba e matiko doc mi wona la fille mi ada mo confiant remi do ko que mi la pede ne mi wela mata ko mi le para afrika ko mi la pede ne be siaya mi le para afrika ko akpere e to bono yirami mamono yirami ni matiko do mi wona la fille mi kwatiko le fille fu fotiko ma le ya apatiko le fille ni po fio ko kia fio matiko ko kia unyu atike ko dana agbera magbedo agbeto fomu yanti
o dana dɔra me agbetɔ ƒome anti le kpati ko le fi ya vidzidzi ti ko le esrɔ̃ de ti ko le gbɔgbɔme ƒe nuwo le gbɔgbɔme ƒe nuwo le atike le dza adzalewo le fi ya ne le kpa la kpɔ ŋutsu aɖe adzalewo le fi ya ne lea la kpɔ srɔ̃tɔtɔ aɖe nenema ke ne le de ŋutsu ɖe alo le de nyɔnu ɖe ɖona be le nu gɔme se ne wo eba adzalewo le edana agbetɔwo dzra amegbetɔ ƒe Emanye Oja Power Heba Center le veduko me le gapopoe ma nenye be ne hie amade alo nenye be amade li yozube mi togbe gble na ne de ike mi vele si jem enu opo mo va to trum de mi a jagba be na doka ple na Oja mfra be le gapopoe me ena na ge wa va tepe ma alebe wa trasi le gbogbo ike mi togbe gble de be fia mi na ne ke kurenti hafi ojo ne na makenye amado ike vedu aro losi odu kone vedu me gado mo na nye be ne ekere na Oja mframantia agbagbaje gebe ya li vedu alebe wanu ete akpemanya glo ne Vector Ayaovi benyi cho ne na mi sidi bla atom ye ne makenye mi dada Angela Audi sidi bla ve ne na mi William Pechi ne na mi sidi ewo ye ne makenye Akwasi Gadri Sidi blato vore ke ene nami kenke kaje kosira jegoma mieto ikenye Linus do vojogbede nami Sidi blato yene makenye efo David ameteku Sidi wo yene nami Kenneth Kujo chaoji nami Sidi bla ve yene makenye Frank Kumuzi Sidi blato yene nami Rita Theodora Atamuji nena mi Sidi bla vore ke yene makenye mia mama Patience afi ashangbo Sidi bla veye nena mi Numaji Ben jito Sidi bla aton yene nami Patience afi ashangbo na mi Sidi bla aton vore ke yene makenye Victor Koku nyureka Sidi bla eve ye uha nena mi a George nube egbe wa made ikenye mese unkokpo wa mere ike mese unko didi bla wa made ikene kareji be gba idi bi anu pepere ngundam wona ya beji masa unko egba kokoko togbi meji be ma bia bere abele miafe biapo fomie ma zikpi adele fomie ma iko yoyombe hozi ye amado ha wole yombe amefeflezi de susumata miema domotare ke metena de zikpi chi vo zikpi ale home yeke miukata mi Yesu Kristo to togbi meji ma bia bere no be amefeflezi bele hozidi vuvuto to ade de wole domia ye zikpi made nu katogbe zi wonye ba me chade li gbo ava jode miaji le esime ke mi metetem de zikpi manti o mahan le eva wo fe de konuma zikpi aro togbili ne de efiezi ikeju no a ehozile ehozia zikpi kokwe wonye ehozi enyenuka menye amefeflezi wonyo le blema mi togbo mo zave gbebe amefeflao ne amade kpoga le blema wo ya mi ebe hotwito alo hoto hotwito manenye be kpoga amo vano nagbo uno do womne do onye asichala o do di agbe plikpitoto de okpolo la o na o ta amomo togbo domoto ado domonyo to onye ta menye de se de flamo fomado te cho ofe viu va dana rogbo tanu cho de vima va dana rogbo le vegbe ma wo cho amegbe le vegbe me wo cho amegbe menye o flamo vegbe no anyi le blema yenye wo cho amegbe o me flamo le va o fe de konumo o me flamo ke de wo cho amegbe chocho egomedi abaloki enuye nyemese gomo nyambe bi nyemese kemi achogbepo eba ebialo nyambe bialo medi mi achogbe le nyaeji wocho amegbe wochogbele amemaji be egba vinye onye mekona o be ganye vinye hu azuto ekugbo eshigbo eshinugbo hanugbo azuto devia okay enam nuyala de susumata be ko devia now me jira de vieux me fle de vieux le dekonuma me jira de vieux me fle de vieux o gblo na ba wo cho amegbe de vieux ma va le
dzilama gbɔ kekeke le ɖevie ƒe nyoname wɔwɔ nu wɔwɔ ta ɖewo hi ɖevi ma tɔgbia wotsɔna nyɔnu na wo le ƒome ma me woɖi wo wokana anyigba na wo ye wo hã va zu abe hlɔma me tɔwo ene ta nenye be ɖevi ma wo va kua woku vɔ le ƒome ma ɖevi ma wo ƒe ŋti nane tɔgbawo tsɔ doa zikpui ma yi ke woyɔ be hozi menye ame ƒeƒle zi o zikpui ma ehie ga venemi tɔgbo nenye be mi le bene enu gbanto le bo ade dzesi nye be hozi wo motsuo la ƒe ʋu kɔ ɖe dzi o ne wo va be woawu la ne zikpui ma zikpui ƒe akɔme yɔkɔ ʋua ɖa ʋu mekpɔna ɖe dzi o ne wo le lãwo ʋu kɔm ɖe hozi dzia egbla zikpui musẽ le zikpui ma eduo dzo eho zikpia no le belem ne ehie gave ena be sro de ƒe wolieke de ƒome ma me vɔ nenye be mo le belem ne wa no so no trona wo tagbo nenema wo le ma ta ne le gbɔgblɔm fia be zikpie wo le yo ba me ƒeƒle zikpi ta o meterenti awo subɔsubɔ yi ke me ne le ye le gbɔgblɔ be Kristo subɔsubɔa ta yo be tetem le zikpi enti wa ma de na ne me ne enukpɔla yi ke le nye kpɔ be de na chɔchi gake me Kristo tɔ menyo ye awu nye manye Kristo tɔ va da se ne nye kugbɔ mawu subɔla menye na be Kristo tɔ nya meka ame yi ke se Yesu Kristo ƒe nuwɔnawo gɔme ye wodze yome ame mɔwa ele be nafi na nye Kristo tɔa medze be na gblɔ na ame ɖe kura be kɔsia nyo elabe le Yesu Kristo tɔ ƒe nuƒoƒo nua ne gblɔ na ame ɖe be kɔsia alo abua kura medzi ƒo fia ɖe ƒe me yigo le Kristo Yesu Kristo ƒe nuƒoƒo nua ne nyama ɖe yi ke enu eve la si wo abe ʋu eve la si wo ye ʋu aɖeke me le aƒetɔ Yesu yo hie ʋua edze be nakɔ ɖeka na me ma ame aɖeke me le anyigba ya dzi te nu ma wo go ne nye Kristo tɔ ne yi ɖe Bible me Galatians chapter 5 verse 2 Paulo be Paul be enye Paul me le egblɔm na mi be nenye be ne na moɖokuiwo yewo tso aʋanawa Kristo meganye vi ɖeke na wo le xexea me wa mesia ŋutsu ɖe sia ɖe le nye kpɔm gaƒoƒo ye ma wotso aʋanawo ɖi ye le ɖokuiwo be nye Kristo tɔ mina mi dzudzɔ mi ɖokui fufu Ghana eʋu yi ke xɔ ŋkɔ le Ghana egba ye nye Toyota dukɔ ye wɔna Toyota wobe nye Japan ne gblɔ ame yiwo xixeme agblɔ be ame yiwo nye engineer so yi ke wo susu goglo menye be engineer kolo engineer ke zã woƒe susu kɔ wɔ nu yi ke wòɖi evi na xixeme wotso Japan wotso India tɔwa woƒe ʋu aɖe yi ke zã mi le nye ʋu gã ma wogblɔ be Tata Bus etrɔ yiwo ke le India wo dometɔ ɖeka nye Tata be woakɔ etrɔ ƒe ganyenye ta wotsɔ Tata ma kɔ da le woƒe ʋu ɖeka ŋkɔ dzi eʋu ma ye ne Kristo tɔ ye convention eɖo mɔ le gbe sia gbe India kple Japana Bible me le teƒe mɔ wo hã ɖewo subɔna woƒe trɔ abale mi tɔgbo subɔ trɔ ta nenye be hozili dzidzɔɖokuiwo fuflu mi dzidzɔ lɛ mumu tso gbe mi le do le gbedoxɔ me be mawu le wɔ ge tɔtrɔ ka eva funye begblɔ be ne yi ɖe gbedoxɔ me vivitɔ teƒe wonɔ gbedora kpi lelia va kpɔ ɖetugbiwo katã le teƒe ma la wobe ta fufu eɣe le tame dzem na wo elabe wogblɔ na be Kristo tɔ nye meganya ame aɖeke srɔ̃ ta wobe la dzame wona esrɔ̃tɔ le dɔdɔm kpli wo gake medi be ame aɖeke ne nya o wonye bometsitsi le ʋenyigba dzi le dekɔnu mi woɖi ame srɔ̃ gake womexɔ ame srɔ̃ betɔtɔ gbe akɔsɔ adelia wɔna ya va na dzi kɔsira ɖe sia ɖe etrɔ ga ade kple fa va se ɖe ga adre ne mesena no gomoa 0503447550 0503447550 mebere ɖekakpɛ ŋutsu ɖe sia ɖe le nye kpɔm gaƒoƒo ye me wotso aʋanawo ɖi wotso aʋanawa ne yi ɖe Bible me Galatia tɔwo ƒe agbalẽ eta atɔ̃ kpukpui eve Galatia chapter 5 verse 2 Paul be ebe enye Paul me le egblɔm na mi be ne ena mɔɖokuiwo ye wotso aʋanawa Kristo subɔsubɔ alo Kristo tɔnyinya meganye vi ɖeke na wo wotso aʋana ɖi enye mi le teƒe me bolobolo tɔwo wotso aʋana
tafebe ni matoanye Kristo to eto mi na mi jaye na eyide Europe ekpobe ka Yehowa ma wo hehema enu yo twa devuvu hehema yenye enlike mi yobe ha Adam Peak hayo letepema na yire mwa mayibo nyigbajia ike Africa haike ma wo da Africa nyigbajia de wole yibo Adam nenye be mi ate anamakpo Africa to fo ha hayo Africa de le yibo na yire Europe wo fe hayo wole Europe wo wenye haike dumile gbabe yevu ha akpalo fe kalala ne mai ha malema vomia mayibo amie haye kpokpokpo yibo ma na yide kofema akpokwitoto na adupoji kwitoto alabe mi mega mi dibe mi akpo ha makplinku eta omena na ndudu ha ma o ta amofa foji edemo no a yedum ha mole ha mawa wo wenye haike Yehowa ma wonto wo odala mayibo nyegbaji na yide Europe hafi amegbeto na joa ha mi amayibo wa haike ma wo da mayibo nyegbaji nye ya hafi mi togbu wa jo pla nyigbaye elan yo la nyigbaye ji ma wo nye ya nene makene yide Europe wo fe ha asokpliwo wo fe kala enye pink yikenye ha edumile gbabe yevu ha ne yide India ple America plitotowa amoyo no anyigbaji tefema obanti gbara de le brown yeta ha yo le tefema do le brown adam nenye be akpo ha mamlone mia na never mi akpo ta ne wo le tefeye wo jiwo de tefeye ye egbe le duku flumi anu juru ne kese tagu ha kese ku oganyena akpa ne ka Yehowa ma wo amegbeto aleva wo fa nunyanu a amegbeto de sia de ojiu nye yeta anyinono vu akpobe eta chuchu ke the next stage anyebe eta wagbegba dodo rema ya hakia yenye Europe akpa moyole Europe German amoyole German Portugal Britain plitoto ofe kala manyalo olenye ya na yiwo fanyi gbajia lenye ya ma wuma wo nujuru ta na wo le tefe ya ele kliko to le dekonu won yi kliko na va epo o le doku flu na nka va no te pala no le dochu ndedede be ma wona pelenti lesim ma wuma no ye na susu amado wo TV ike wo na popo ma wuma no enyamade ike wo mobile phone ike wo na le popo ma awogbe bi etokunye gbedodora nuka mi ambe ibo nuka mi wo hai amayo no tefe ike yo molebe India but America ni gbajia alonyo opekala no nke amuro la America bi epo mi le America Portugal America Canada plito mowa manye opanyi gbaji o okule Britain to no tefe ma ejre ejo you see le tefe ma va le tefe ikan yo mi le gbabe America Canada plito mo amayo no anyigba maji ke Yehowa ma wo hehema amayo no anyigba maji o fe kala enye ha susumata le hehema godo enlan yo kata le hehema enlan fe vu sopam gboto fe vu aye konye ha hehema godo enlan ke wate wa de wontina na abu woji atobru amagboto tefa yekonye eha susukata o alabe kema wo hehema anyigba eji amagboto resia de we darua nene mai wo ha ta eha pe yekonye hehema lan yele fifilai ne ebi adamere faji ye adenlan de faji akodole amagboto faji ya eha faji nele movie ko amoyo no wo film plitoto ma akpobo to henkuna amadele movie ma eha onku ma to he ta jujodoku fufuru amagboto de se de fa gbeje goma tutefe ke atwotwom ka obele wa gbegbadom gapupu ma me de vie srona anui ke bi yobe nunya ala be ojiwa woji oplo susu ile tamana nunya je goma tutefe ke de vie le ele chuchula nunti de susu mata mi togbo gbrobe de vie le wa gbegbadom wa gbegba ma wo nunya ima okole domo wo mi tepe ma wo nunya je goma ta nenye amagbeto akpobe nenye be ne lehu ye wo nunya loloa kapopuma me ne jesi mawo
na the Bible mo glo na be obe abonsa wo yi de ma wo bo ova gbe na ma obi de namoye na ya te Job po bi di ale ma wo nu de ma zunu vo la ma ha kafra amasia make osusu le don no glo nya na bi Bible glo nya ma wo te pe ka wo lo eduka mo le ka fi abosa wo yi de bo bi na me be question me dukuru eduka me ma wo le afi abonsa wo yi de bo ko yi de gbo de gbegbo bloka blugbo vai gbolo alo gbe ka vai gbolo ye nu ka nye mawo nu ka nya bosan mi na mi gbolo yi de megbe tobi aba nya tefe nye wo nye be nye be amakuo yo amafe ngolia wo se na efe nufua ala be kenye kplo mi nufu ma mi atoku obe elebe mi ava yoho voa Pentecost e menye hoyoyo de no voin wonya le de konu me no be hoyoyo anu kanye hoyoyo e ke hame jegoma nui ke mi togbu ko je hame goma nye nui ko be afakaka de ko la bale kan wa globe amade va plevu alo va ple TV benyale ke na za TV o agbala de no TV o box me o yebe manua ne kpagbala ma ile ma ye fie gebe o ne be TV o nu fo ne va enu yemie gala nye ya ne be TV o nkuma ne kwa enu yemie gala yenye ya enu ma enye TV pe manua le mia pa gbe mozozo ma enu yike ma wo kokpera magbeto nti enye efa alo afakaka tanenye be amagbeto je wa gbe na ne jojom ro agbe me segomo a wo kafa wo siegomo to gbe gba amado ikamanya no chonti ho le wo kake afakaka menye enuvon wonyo ahoyoyo kwenye be jihosenye be na megbeto kwa efentilan ya ye koku vo gbogbo elema ele dowo ta ko zube afa gbogbo manu nyo wo na ta wo zanwu sema cho do kakli ameyinugba pe luvu alo fe gbogbo ikelem ofuonu osiegom lebele ma menya mesia mekuo yo ho ameyikenya meyinugba na nyebe oku yi ozube le gafufu ma menuvo mo bon le hihemo ye amegbotoji hoho se hanu anyi ta na nyebe amade ku le gafufu ma ameyinugba fe gbogbo tengena de amadem yike amano nufum ameyinugba na enu yo kata odibe ya gbolo hafi mo gbolo yo kuwa enu yike odibe wa wo me fie alo me gbolo mo fonu 20 afi kuwa amamala nu mo kata fuge agbolo nya mo pepepe nya tepe no zon lejia eno tepe pepepe akegba na mare le nu mo apaganto alakpa onye ayo menye nu vo onyo ala bana yi the Bible ma e ke ma wo do Yona do la live yo gbebi me yi go vai si hejo yi na aba do meli no ka jo ye wo ma wo degbe ahyafu no fefie ala ba evuo no didibe ya nyino no ka va jo agba wo le no ma wo no dem no kokom de tom wo kekeke wo manya no ka wonyo Bible be de wo danu Bible be no ka de wo kafa afi kpo ba Yona ye tai no ma jo jomdo afakaka manye enuvo onyosa no be yo we hoyoga ye kwenye afakaka we na nwole yoga abie na nye be wu enye Pentecost ye be medibi awowa na mo amachishi ekele fomiem de wa we kwa ele ejijege now to bi ni le nya de vlem kude tefeike wo ni le nya de vlem kude tefeike gbadagba wo le gay ke wo yo na be Michel Camp nyatefe wonye be evijiji ade fonkwe wonye nyatefe wonye obele Kwame Nkrumah time 1960 le pakpere kala fasheki blade voreke 1961 gbadagbado cho egeyi na de Kumasi alabe plane ke mo no ave crash alabe oku gbadagba ma wodo motor kanye Joseph Edward Michel yike wono be brigadier okay effetight enye brigadier Joseph Edward Michel ye noma echo eho
ehu eduade ne to na mo onya ho ne to ehu akwefe road yi na tefade liko yo be atikwi alo atikwi edu kopama me apotochu epankonye Joseph Edward Michel vegbenkwade parenti vomonglo vegbenkobe efanu tefe wo brigadier onye efanu tefe wo kple aleke ozube edu otavli mu ole enu majota wo chofe nko ena tefe ike yo mo lebe Michel camp ta ema nya tefe onye togbi le egbefe abetogbi le egbefe amagbe dowowo ma lekemia wo hafi anyabe ameya nye ame adudui legapopoye ma nyame globe legapopoye ma ameyike na to ayi de bo atonya tefena enye na oja mframa efo do pe enye oja power heba center oja power heba center ne yide tefema efo nu wo mo le tefema eso gbogbo le kporeun ne jivi ye melebe ne devie nwion ye gbogbo okpro devie ma do devie ro peta lulu na gan yika mo no gbogbo be asra na nu mo to gbe jegom de pon pudu na yide oja power heba center amadu holia ugbro na be ni ojivi devie no anyi ko be hecho devie senko be hecho devie masegomo ne gere homo kwa pobe devie mla de anu ku clan plutôt to ma de viaroli wanu adudun klikikiki wakpe wadu ne la do buma mo ne nu moto gbe jegoma jagba ne na yo oja power wo le kasua Liberia camp ofa kapo je sinye 0543 0543 618080 0532 618080 and makenya 0559374859 jagbagba oja power tobi bedi ma bia bede zigede ya elevegbe na yide vegbe nyigbaji tafara ono ko globe togba we yide fetome nye tefeka le gbogbo me yevobe in spiritual realm gbogbo de siade kala nyigba ejia tefade le ofenwu sele otu afiva anyigba eji gbogbo onye enu ike mi mokpokple nku yeta wo na no abenu memeo atodo gbogbo ma o tefe enu ma efu amado itanobe etra ka wube gbogbo nyamere cholo do kwisi ji hosenye be mawu mato ano tefe ike na no kpokpokplo nku ta o mena na no togbi akodo mawu ma tefe gbogbo o mokpone kake ji hosenye be tefade wo chu ikenye amejofe lo alo tefe ike mi yo na be boma tefe ma amegboto mokpekpe na kplenku kake tefe le ike gbogbo yo kata le keke ma tefe ma yo ho fe nsen ko twi ta le fe sia fe nu wa wiye wa bai wa kota gbogbo ro le ko va gbe ma o me de asina be never wo mo eva la mo to he no nani gbogbo ro le ko va gbe ma to wi nye be na kpera marenti be wanye kesino to we nyebe na kpera menenti be na protector ma be nyebe ma de bia defu na male gbogbo ma amana duji kakedo le gbogbo ma mo va le mo otomo ta ne petra gbogbo ma wo ye de fetume ikenye tefe ike gbogbo ma o kata wo jocho unu na tefe ma o abeleti kran afi gbova ta no be gbogbo yi de fetuma tefe ma ye yomo le be fetumenye ema tobi magbona amado gawo pepere ngunam odumotado nye afo David yawo abuji na misidi bla vodeke ye na makenye Fred avejida na misidi wedeke Prosper ajakpa sidi bla eve Isaiah zoto na misidi ewo Janet Ali sidi ewe na mi Francis agbedangu na misidi bla eve ye na makenye Vicentia ajika sidi wedeke Paulina afi tete kanleku sidi ewu Francis Jupiter vojogbe na mi sidi bla voreke ye na makenye efo Albert gajekpo sidi bla aton e nenami efo Kwame Amu Emmanuel nenami sidi ewu sidi wu e nenami ye na makenye mie novi ke wo yobe Sandra sidi wu ye nenami Kwame tekpli
CD ewu Faustina ahiabo CD bla eveye na makenye ayina atanli na na mi CD bla eve mia novi Grace koko CD bla ton ye na mi ye na makenye Nelson Amuzu Machado na mi CD bla for the ke na makenye Gloria Gli CD ewu Joseph Amuji CD bla eve ye nanami asuso wa mekele nyepom lega fufu ye me medibe maga hodomo twetwe ya na megbova be bie katalia magbabaje gbe mawu katanu afi wona na tinam minute am evp minute 2 minutes pe magbona fifi line tokwa jinowe mia mesie me mi ke tolo ne mi ase asuku asiwe mi doto ne mi ase enu plame be nyasia o nyao nyatepe ebilu nele ye miaji ene mi jipwa miale bene aye worodio worodio miakwi miako gbajahunla miakwi ajitokwa jino mi tekpo ne mi abevio wa isukulu aye ewa ya le bebede oma ya le bebede nyame utu ya nyame subeda o ya oma bebede o la iruko etwala nyoye ajitokwa jino mi tekpo ne mi abevio wa isukulu aye ewa ya le bebede oma ya le bebede nyame utu ya nyame subeda o ya oma bebede o la iruko etwala nyoye ajitokwa jino mi tekpo ne mi abevio wa isukulu aye ewa ya le bebede oma ya le bebede nyame utu ya nyame subeda o ya oma bebede o la iruko etwala nyoye masobe mi alebe ne devio 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 agbedale agbeyosu fojia keke koba ya fufotika aleletika o amemete fijimu mete le srokpo de demu ma elagbe ya ma le do ma le jijeni o ifa tiko keke le mia kofia ah le do di ma le dokpo mo iba jalo le mia si le vala ba ple le ma ke le ba nchu mo gbojo nchu mo gbado hu sala dofu ah echi mo gbanyu o ifa tiko keke le mia kofia le mi va ple bia tike ya ya na o jamfra ma tike ya esie ma tike ya agbeto le droit keke ba ple ne tama hiana o chamba fika kelele le koi fika kelele nyambe le koi kwa hiana bo bala patika atiko le nyasi le dia bo mo ponu kukulu le fudano ile mure zama kuma lo domo le mi teke la mo ke alo am beto le kelele le ko aussi e patiko le fia le nyambe de le nuko le makeke bo mo tika ule nyakono la si le si le nuka tika da le nuko dado esema ta bo mo nu le si avec dire le quoi le va mia go fia la quoi le do dibe akpo ya alo le
manye the action man nana ojam frama na je ben amade liga fofu ya make adodofefe le fudem ne ojibe wa de rubber obe wa de rubber now we ga na da rubber now jabana fukana nana ojam frama nyi chokosera igbona na yehu amawulo ye ojam frama modede lenti amagbo ne be never program ji alaba obapo nu kude bebi ada ka mo bia kude na no nti kenye metengu dodogo a wafa ado bebi monti fo na nyebe adodofefe le fudem now enya made ko ne la adododom kwa kpobe na no semle wontuma alaba na da fokaba yide nana ojam frama gbo epodo fa magbo be kasoa wole do kakpli amadu le wo hie gbogboma na no ike odibo ojam frama never one no wia ento evanagbo okpla mo ugbo vage aleke ne dia no ye ne dia ogbona wogana da tepama susumai we be aro ya mo yi na tepama ko bi mo ba kerentio ha tama be na chowo number na fukane na agbo ne bi ye gbogbo 0559 374859 Tabi beji ma bia bade miecho abo va mie le sunyani pe kopa de ma mia foku medi ye olebe mia cho luvo ko va mia de be bia nye be le de konu mede le ke wa cho am luvo am pe luvo acho azomwe maha enu ye fo ma mia pe honota to yo le abo yo lebe na bia odi menye no sia no ye obie na TVG na ne mo no be luvo enyenuka na megbeto kwa miato gbo fa ji hosenye be ne amade ku le egba ame tepe oji amiela pe honke tepe odi la le bo di amiele tepe ma tanenye bo metin di amio le tepe ma yesusu ado ta odi amie de gba amie penti na no ike miato gbo susu be enuma o meku o me pro me nyinyo wa yenye amefe fatu pla mefe tara ye wo sena acho denuma adadi enuma yo na be luvo ne ukonu ma okole mozomia amegbeto de sia de no unti gbanle amaku unti gbanle lagbe ikenyo fe pli oda luvo mojo now eno na no ma otogbenti le gbogbo me eno na no ma otogbenti ka fi wa zomo pli no mo wa de konu fo monu a uwo koklo alebe avui ke le luvo ma choga lo vui ke le milenu ma choga dia o chokoklo akofo na avuo afo hana vuo alebe koklo fo vua ukona avuode alebe vuo na toma menye bedo ko wone ufu ahade afonu ade agbro adegbe hafi wazoma yake egbe Kristo subosubo va webe enuma wo wa no nkpene amado alaba megede vazo Kristo tota enu iko va wona nyebe le koklo fe megba mietogbo zana koklozi ya ote koklozi wafonu lenti alebe wagbe ya alebe vuo feta na zoji alo akokokluzi ekodare vuo na zo tayaji avayi eya wenye mwekenu otuo cho luvuo cho hezo ma biale ke ne le blon obe ne wi ke bie ma edam sia maji ke amagede hale enusroge kochuma tagu beji ma bia bede nyatepe nya wo nyebe blada gbetowa no dujowa metuowu ye amokoko onyonya mononya mose mokobia moyonya astrology su ikono no foncho no mantia no le na no fiele bi garomo no oyire menwe blada gbeto nyatefe minosese bobi amokoko onye gake wo winya meikele ada adre ukata blada gbeto wonya meike kolonti cho wa mesiama nenyebe onye koma nyilawa ye wono na kokwe ke gbegblemato ekoka elonti ekoike lonti ke gedemenya yo gblan le bradato nti enye bradato a umoduo ela kuku amoyo nye bradato kobla abla pitoma moduo ela kuku edo hi gbogboge be ye mala kuku du moga ke nele nu dum la gota choba pitotoma egbenku vu na madefe nyibli bokwa mokoga fugbodi ewo ga va jira na chobato ofli ha manya be nyi kuku onyo choga fodeshi amare fe gbon choga danu na duduge nenye blarato na le numaduma ele kodu na doku na amare fo fidowa ta akpobe naturally na lenkura ma onye blarato fo kudo kula pata fe vito na nye blarato kwa nye juri amito ekukuge pata ela be koto onye ye abaleke ule gbogbolo ma be ube ofenu wana le boko
awo enuyo amoyo no no fie ntwo ada wonti olebo asegomanye be blada to yo kenye eshimo ple anyegba mowa wo we no na blewu vo blada to nye jume ple yapopo ma umfa wo ma no ku klan pitoto ne won viande wa lila si tinka o ma si de gelentio wo ha do ku na kpata ta nene mai blada gbeto wo le ma 0243408086 egba wo malekpo gbe menami na kodi jagba be gbo ha wo neno ewo ma esia wo neno ewo ma kokoko tobi beje ma bia bede wo be eva wo kata onye America wo jochu tefereka wo eva no eglime susukata miamo yo kemiele vaduma mie domoto ado mo wona ho vo amoyo le anwa wona ho ma alakpa wo le eva wo de konuma vadomoto de sia de wona ho anwa wona ho tonwo wona ho vadomodo ado lia menye evio wonyo odomoto ado lia santi onye kabachi tefema odomoto ado lia gwa amado nye kwiapimto yovachi tefema manyo katanye evao vofa domodo ado lia enueta mole bogbona na manye be wo fa howa wo moduo vivide aho nti abale ke ton pli anglo fa howa le ne ahosilia wa no vovonli do ahosikitoto vadomoto mo hono majiso ne amekule vadoma le mi wa ho ne le ton blangwa vadomoto ha wa ho pepepe wona ahoke nyonu duye nyonu du ahogo alogbo na be nyonu na dunu hafiza na du abadomo nto ho won ma pepepe alogbo bi ahosi menasi amo wo ha won ma okata gaka wowa na mo wa hovo kwa e wa hovo ye wo gbo han na nyonu ade ntume diwa wo mo wa ho vuvutoto maleme mata amono glozigede be vadomoto mo wa ho nukata ntu o mo le fudem na ha fi ton ple anwo ko wono fude na gbese agbe a o mele nene ma vadomoto wa ho pepepe gaka tonwo ple anwo we wo we no fudem na hosio na mo wa ho ko be a ho medo ekiwali kwitoto vuvutoto maleme ma vo wo ha wo wona aho meda kpemanya gbona bena hojigbode le nyekpom egba wona e womel egba o japa wa heba center wo wenye do fe kele fehem de wona yota do fa maglobe ele tefe ko be Kasua Liberia camp Kasua Liberia camp nana o jam from agbogbon fifi la be nyonu ade lia eno le fudem na nyonu ele fefesem de epe noma ebe na tere enti o jagbogbon fi be amgbeto ade ke vivito ntu ade me fa gbe mekwa wa fa tu now enya maglomo la mo hojise ala be enu eve ye we be ntu papa na tu alo ntu fo ntu na gbojo gbanto yenye dole le fo me viado evevelie yenye tamobubu alo efe kotokume ala be ntu de se de afi adun se la baji adugba be ntu na jaku kotokume sese na ntu de se de efe kotokume enu meli ganya le fu de na efe susuo chakana maduo mu se la baji enu vema na be ntu gbojo anu de kaikan ye mawu ehonale ntu joriameto sinyebe joriameto de siade no be joriameto amade kan anyi kwa no nuvo wom atraditwe yike amgere manya be amama nuvo la wonyo ekpogebe legend gake aplani be amoyo no vai wame amoyo no vai wale amoyo no wale no kotila nyigba joriameto ma de siade le agbefe mozozo hafi amama no akua enu gbanto yike mawu hola sinyebe otuna obapa tuna jodiame to de sia de la gbem hafi wakua nye ntua enu gbanto eke ma wo hole sinye enyo ntu enye to ta ojam from agbobron be apart from dolele ma to gbe amiefo kotoku me plutото kwa na ko be ntu gbojo awo kedo hi ulam ka wo ku gbojo elebe na va egbo amachi ado le si echochoge na nenye be medibe yava no tefe ma wa magbe ne yo ha we va pele no mo ala haje ga koroji do lia na dage na nanu wali to mo no yo katale ododoge na legbedoge abontu na oja power ebe de ntu are kemala gbe mo tu na na menye be adwora mi tonyo
Juriamito Yekikema le Tuhegena Aho Ukalasio. Apart from that, no global matua, no Jabana Kramavene, the Liberia camp, Ikele, the Payko Yoba Kasua. A bit of a couple GCJ 0559 Ye then the Makenya 0532618080. William Adaji Nanami Sidi Awu. Ye na Makenya Vivia Amafuma Nanami Sidi Black for the care. Dennis Amamo Nanami Sidi Awu. Ye na Makenya Gradis Tonyoko Agbemabia Sir Nanami Sidi We Atom Jennifer Nanami Sidi we ever ye na Makenya sister abeye fon konye sister Ajovi Amaku uhana na me Sidi bla for the care ifia uha to debe uha na kpere wona enti wona manya ba eyi chitrede entinye de susumata ebe macho egbeto hesere tefe ya madakpe ne amayo kanta kpere wona yo nti mesebe nyi chokosere eva ya enye de tugbe ko yo na be sister enyunam ajima pajigbeza sister enyu tepisia tefe kenele yehowa ma wo ne yirawo ne jashi kodo ofumo oji wo soro de fe no nyona wo ofumo wo no fufu medibe na nyati ke amagede na viere enuyo kata matum nelela agbeya ma mofonu de wagbe ma betogbe ene ojidio ne va menao ye wana ku alogbonu abaleke amesia ma ku alogbonu ene agbe ke ne chova hehe ma ne jeji nawo e ma enye enyunam ajima medakpo manya bro na amesia make ekpere wona nti wo ha na jibi ya na migavoa mejejio wo bia pe kapo jesie ma 0243 408086 0243408080 e anyamia pa mumu number esia yi na ton akpere benti medakpo manya bro na amesia me don kwibe echike wo choda koklozi ba wo sesa echima noe ucho dagbeli be obobo emene kona bele de konuma ume kwa amsro gake udie amsro emene kona be nenye be na jivi le fanyi gbajia ume chonko ne devi le subosuboare be homo ne jivi ne pentecosto ufe pastor ejivi na kura ume chonko ne devi le gbedo homo enye busu ne ejivia tefe eve devie fe agbenono fe vlododo jie gomotwi tefe gbanto nye devie fe ngonu ye tefe vele nye devie fe jodome ne namo amade ke me jocho kama onu etosi devie fe ngonu etosi devie fe jodoma egblen devie fe dadome ne chu gomejije mieto obe kese ne kese tago ha kese kwi oganyena koklu kpo me pe nguna koklu olo na manyu na koklu ya nyimloga magere home dada to evawe nenye na joijiva janyigba ha evawe nenye ebieduku basusu kata mo le sorodem ewo me le sorodem doa ebieduku basusu kata ewo viwo ya ahanula ko wonya nanyi bieduku kpa bublo yi de megbe va bien notane na se yo de vie ofese bublo li de vie ofeke na jujodo ko fufulu ne kese tago ha kese kwe oganyena mato togbe akoso adenle medapo manyabro na edem lumo klenam yenye modern dola ameke dualo enye sewa kenye cameraman na enye titi nye modern dola lo nye kpere nto egba enye asio medagatu na ehu amawolo nyi chokosera igbo na egududolenti emenenyo na mesiama bye bye. Aoyaka Bataya kribo sete Aoyaka Bataya kribo roule Aoyaka Bataya kribo rampe Aoyaka Lokoke Meme umbrenya obona Lokoke Meme umbre Welo nujolo Aoyaka Welo nujoki Aoyaka Na va shekina heba klinika eto yopoga nujoki Aoyaka Bataya kribo liako Aoyaka
Jakpata ya kribo fente. To hena mia fenu pola o mia we zova dodoaji mia be time we togbe hodazameti evelia alo Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center. Yagade be mia asronu cho amagbedo dadangu. Gakadu nkweji be echoji ole dogomi dogo togbe nkuma kple nkuma echo le klago moto we gaji atewa fo kanami le 0244941428 ji nkwenye Beatrice Kafui Agro bia nye be dolele fo me vika le fudem now domade do dere jiwa alo fo me doe wonye ike na globe ye mama kucho dolele mame ye togbe kucho dolele mame ye ofa ha kucho dolele mame ke fia ba fo mea oba dolele adela fo mea me nenema olea mere kuku va Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center ba togbe hodaza meti eveliana kpogbo alebe nui tututu le fudem na fo mema togbe akpogbo alebe wa deida dolele alo fifo de mala fo mea jia ahwe kple eke alebe mi akpo doyoyo Marekuku nyamadibe mana fometo na seveve oga kenyare kwe medibe mabia wana mabe miekwe eye miese eye mienya habe amado lia obe cancer yele fome maome alebe yo fofo ekucho dolele mame yo dada ekucho dolele mame yo novi ekucho dolele mame alebe wodometo reka ha ega ko incho ike odi ele tvg ele social media ele afisi ele bana amema maglobe actor onye alo actress bia nya be dey for me macho kaba eye wo prepare the grounds na wo view de mere kukulo de ne carriage be eno no gene ne ma maglobe aw eya ta ko emieba va na miaza amagbe adodio now ba mia de dolele vodio da la foma oji eviwo oji alebe heyo menya hawa ba togbe hodazameti evelia na jagbagba akpore ma okata gbo na obe echo igbo na devi yo ikene jia be wa devi ike mazube ewo jilava no viwo dimo ike mazube o betugbeje ya o ejolo o de kakpe ya ejolo nkagbo ocho obofo mama o machi now hafi okuna alo hafi wotrona magbe le agbe ya mo mere kuku le Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center gbogbo medo da fenye tefema eya ta mi pona nya ogbo tane wo ha jagbagba eye na va eblaliji va dogo togbe hodazameti evelia nui tutu demegbena dolele ma alo fifo dema alo nui leji ile fo mama togbe aza amagbe onao ela nye gbogbo medolem nela alo mutila medolem nela ha na mi adogo echo le klago moto we gaji 0244941428 miele Ashaman Under Bridge na edovu afisi afinecho elacho kaswao elacho suhumo elacho saomo afisi afinecho ikeba do tete kwashi runabout beye yina retema ikena tomoto we gajia brena driver alometa ba yadide Ashaman Under Bridge afima Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center le alabe mi ameyo ha adoto spintesa mere kukumiele klago vana vado go togbe echo nkume kple nkume be wada dona be wada fifo de madala fomiaji be wodo wona ikamala ji yimuwa be togbe na kpogbo amagbe kwe togbe azana obe aloye kwe wa na obe na vaza heyo leba na no ali heyo leba na leha woli mere kuku jagba bana dogomi echo mi afano kpola abale mi wona esia ye ne a mi aga senya de to togbe hodazameti evelia gbo emegbe ya maga trova alebe nuyo me hecho Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center made o atwafia mi eye mafo no twongu donku ejibe togbe jira nu ya odo hoho
tɔgbe ŋutɔ zamagbe adodo hetsɛ dzra nuwo ɖo already made yevuwo be already made tatɔ konye be nava ava di ɖe aƒle le mia gbɔ be na yina va yi zẽ be tsɔ yi gbɔna be wo hã na di ɖe ase míaƒe nukpɔlawo me ɖe kuku mina míase nyawo tso tɔgbe gbɔ emegbea matrɔ ava medo fie na mi miawoe zɔ miekpɔm. Shekina Herbal Clinic, Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center. Fi kanamisa amagboja le ko da gbogbo modoi. Afi kanamisa amagboja ko da gbogbo ma fi mi dona echilo, mi dona chila fuma o. Mi una la reke agbeji o, mi una reke o. Amagbo soso ko le mi asi mi ko da doi. Chugbeje vi jagbogoma. Aina jagbogoma. Ajaba na dongudo na nyang popo na nya solizoso na nya hadada be vient to le skuoma le apeli kaodoma fa yo kana mi fana ne mi le so he habo boma mi le we mi de joa ava da fu na mi ama sonde nya o gbaregba ava da fu na mi ama gapo nya o gbaregba ava gbe na nchu na mi ama de no nchi le la masema no le gakoko bon le unyanya le skude do katama ejebona dongundo ena shi mado na shu mado foshidio mado dudonwo mado defocho ukata le chichima yo va da funama hadadalo mafimitana ni o nona habobodo maminya na Shekina Herbal Clinic ya tanglo yo katana. Neba ngoma dum anwato angoma no. Fagara hamana. Fagla gbogbo no. Gbogbo masumo. Amagbo ko nagami alaw. Nana pojujo na kokpo agbona tie. La Shekina Herbal Clinic amyanto e wona wona ma. Mi gba no ba ina be wona no. Na yo la funji ko bo fiasi wona no ba na be wo. Ayi wafa ko be pabusu ave pawun e atamianto e wona unde shara nawo afimaji asilo onye kuhio anwulodo bohio gbojobojo le nyon plonchu papa yi okata na fa Shekina Herbal Clinic ayo afado manono mila fama iko ko ko makoko o anyimnope Nicholas Rowe pa fama, Nicholas Rowe pa koma. Meje wa mubu na wanu gagara afima. Aka amado klata wanu na pa baji mla nyiro pa baji fa no kiri pon. Manyo. Manya makafu menfi onyo. Manya gbogbo ka ele mo. No mla nya manya kawi ba mla nyikleo. No nyi manya ko wa no nyikleo. Sakla sakuwa. Aba no nyiro koma. Aba ko TV koma. Aba ko chiro fridge ma. Gbere mama nyo e ya tami alaba na mfa wona mawo alaba na mi akpo agba na mi achi mi akpo agba no mi ano amamko Shekina Herbal Clinic for Kapo Moenya 0244941428 0244941428 Achondi Malaklagon Shekina Herbal Clinic Chondi gadre plafa dash no tro gato. Blera gbamele soga kofa Shekina Herbal Clinic la hudo fa ga le soga kofa tere fudo anti fima ko jeba na vata. Go na makpo bi le Shekina Herbal Clinic afuma. Chondi wasere gava. Kula gbamele hudo fa jango KK house. KK house poko le moto peku. Na va na makpo mi chondi wasere gava ma. Ya ora gbamele Akachi Magava Hotel Akachi Yauragba Agajeji Yauragba Akamaga Akachi Eya Bonafia Malakachi Chondi Wasole Gatoma Magava Hotel La Shigato Le Monto PVP na Gere Pomoko Magava Hotel Fima na Mia Pogere Makafira Gba Mia Adogo La Chivuta Shekina Herbal Clinic La Chivuta na do Chivuta Squama na bia ba fika do
Shekina Herbal Clinic Mutola, Togi Hodasamachi, Allo, le Kajako Fima Famala, Fiko la, Ofiaga, la Chibuta, la Fila Bachun Divasara Gavama, Bama Opuchi Okunano Yipimikata. Shekina Herbal Clinic, Pakapo Moenia, 0244941442. Baba Mujra, we are journal. Amareka mbubu jala utapana pa ita ujaba na va na mi afio ale na wala unjira pa na nyeba na pa na va mi afio ale na wala unjira pa na nyeba na pa bre su aba na pa mbubu ba wa jira ngula mo amareli akota pa no na ko hotela do ka kayin to choba on la ta pa mazama kwa akwa ya dodo kata ko da udo pa mo nana make ojaba na sonya kama na be yanwita ojaba na be adeso na prepare the ground ro anyowa daga ko iko afa amana didaro iko amaro hadage ya pam o hadage bo nya hashito plogada hachiwo woma kukazungugu wo hadage pleno de hagloko dire gbogboma tano gbonya ni le dreamer you va on a renchola pour la fia moto je na prepare the ground hafi na ploma koko ye anya winto je na be achukwa na prepare the ground suro anyigba ya ji na kwa chugero anyigba mado mahi anya chorenchi oklama mareklama ro anyigba mafanya amareka kuno vya kwa ibo mareka ya baga maleji ko yigo ayo yo trouser anwa atobwe tava dama le anyigba fatima tacho pikas dada akoje dogo duago meka ku o da funamala won to kan nana ba meka na va na yobe na va o dofma na wo fu dada ro baro boku be somo wo be jado ebe irafi ma do mo va ko ko hana duga na duga ka akochi ma de ya na ka mo ka mi klomi hani ba nyama do mai fo mo ngba na pra da kare li ya ma jana la mo do mo go ho o mo de wo bora ka no ka kai ni bara ola aba de go de yin go do da ani ba batuma ko va travel di ba aje ye di ba no ho chu ye di ba jere ma ga po ga po gbere ka jana ho di ba ma sma Shekina Herbal Clinic na kosa nyaola. Restaurant de na obo yo restaurant. La kwala mane ya ora gbe obona sonda oga. Kura gbe zama ajeba pumato ajilao na prepare the ground kura gbe zama ma. Plus je suis abare. Kura gbe zama mare. Apoklo mato farajo. Aba fokala nyigba ya jova son regalo. Aklo ha to farajo. Avant de ta down on jo apo krakata ni va de so ko aso mi ya de ko ko do na o basa un de sha de basa do fo na gbe na ma ko yin to aglo go nyon ya ye da nyon wa jogbo fu so ko nye ba lo ko nye siboro ma de o wo we va apo kra ni ba ji ble ta pa e time ba na prepare the ground before next round na de I feel if you know this one. I'm a people prepare the ground war ihali. Oh, na kwa isuaba de Fiona jete. Alaba baro belia na de Fiona mlonia. Amaroba no tahom losi, a jikom losi, a jimagara jitapono, tao umu buatamo. Oh, mulo jilanchi go hamaya yaga goma, magoma sego. Oh, mugabasego, mugana or jaglao. Here at our Jabana Vana prepare the ground. The family household have prepared the ground. The Pomonibama have prepared the ground. Poma Okata Oku, Hamaji Oku, so we value Pomau. Ye may also saw we value Nakodo Kuji have prepared the ground. No man, what do you tell Bona Hadaga? Puma Bolek Batoro Bona Hadaga Club Puma Mato, the Wokado Maglan. Ala bajaji kaka Shekina Herbal Clinic pakapo moenya 0244941428 maba la bana do kio le ongopo
Magano fifon no vio demo, magano fifon amo demo, dog demo, bovio demo. We don't na prepare the ground or former inyaba. Zigera mi ko boviaro donalo. Alomia non viaro ko viwa non miabo. Amaro chona yokajina be oglo pour de chia da futolon abale che do de chia de futolon wana. Amasha ma futolon amagada chia de futolon ajufia de chia de futolon dom jufia de chia de futolon jupla de chia de futolon jumagada chia de futolon. Kana ma prepare the grass roll or pomo. Amarova jade vima bo zade vima de wu. Ajodo fi de vima ko de do fi agbori. Ka hongu fa un de shada. Amara tankere de vima ma de vima na ko lo wu na yin to manya nkai wo. E ata o jebo na prepare the ground. Na soften the ground. Na weigh the ground. Na renovate the system. So you see about for mo kata na ido. Promo primi. Bogboro to wo jire mianchi. Futoro to na wo jire mianchi eta o jebo na prepare the ground. Aida da nyonwa dadia. Na dogo jo idoma. Amare o ka gbo famula fam. Le kana wa gaja. Yewa ma bo me oni bo ni kuni kata ba gbogbo mako mo na do ado arora ajo gbogbo mako mo na jo gbogbo mako mo na to apa bubu gbogbo ko asila gbogbo ko kwela na yo apama fun sikere mi no achita na no achita wasere otro gada pe ko je bona jo la chata la bana ko gada amaro ho ba doli na na chiama mo ina ba sigera na ba chiga la pomo no wona lina information na be wala achata makono na be wala chata presu abana ma dromo ba no chaji no mle sama omoga anoya ko la ba o ba woni ba o ba khona pakata ko vo azumbu apa gara vichima apa sha pa kana vicho ba ko gbogbo ba ko dollar ba ko dochola ba ko dollar ba da ba ko la ena mmenyo na la famo loko na ba ajira fa ni ajogun ha ala ba o ba fa aka chima la fa ma yekwe nya mo da we sa chi a ja gba na fa na nya fi o na ike na wori na achima ata no fa ma na ga no yi Shekina Herbal Clinic le Klago motorway aji wa we na be abure na do ashama under bridge kuna yo 0244941428 na yore awon ko pa ma ga hian fika mi ya pomile fi yo ncho fi ya pomile branch de shada prota pe canal le na yo mi gbona foga na ahoa na do keke house bof ma no ko na yoko mi ta pa fiago na suka ko pa na do hobulo pa ko na yoko mi ta pa fiago na akachi na do station magawa hotel mo na yoko mi ta pa fiago achibuta na do square ma na yo ko mi ta pa fiago ma on va no na mi ka ta ba na mi wa Shekina Herbal Clinic nyo po ma hi aba na no nya ogbon le funji o adoyele na no ogbon le funji me nya ma nya mo ehi aba na bie ta pe kamiele kami fi o ta pe miele kana va kami no nyi kuma klon kuma nya pro mi no nyi mi po ncho o nya onchi gaba ma nde share je jega mi ko poga ko mi pa pogere mu ma o fa mo no no ipu mi kata ba mi do to Shekina Herbal Clinic atondi kanya vai do gatoma mala Shekina Herbal Clinic le Klago la krate ma motorway aji na chote te kwa shina bona boto vi na do ashama anda bija ko do pa aje jam le moto mo gato yellow and green viji mi plug ba mu moye ko paint te pa pogala fuma na chote marana ba na bona ya cho ashama anda bija gieko na pomi ama yellow and green yin te pa un radio Shekina Herbal Clinic afuma woji kwe na gabi abua na do ashama anda bija na yo 0244941442 na chonu ngwama na direct Klago kef kuna na yo 0244941428 ni apere mu ni bo poga na aduji
na kpo ngoyi ala doma ma ngoyi homo ala doma ko ingo do college o do college o na ta pe hospital mu le do ba ta do ma ga mo ngba yenye pomo umu nya gbolo mu va Shekina Herbal Clinic ayira koji yifijika na jifie ne ba do ma ajaba wa poto alo ma le na ba Shekina Herbal Clinic nya fiole na nya college ma wo fa mo no na fa mi kata mi anba na ma wo fa Israel fa ma wo muso kata to na go nya anba na mi do Shekina Herbal Clinic nya ko do yo nya ko katutu na mi eva Shekina Herbal Clinic mi akpodoyo akpo katutu e choji olele klago motorway gaji mere kuku vana vadogo togbe nkume kple nkume be wa acho amagbo na bana vazan alo be wa zamagbo na ba dolele ma be wa ho dolele akpleke alo fifo de Michael fomiajia yiko gblona be fomeya dolele ya togbiele fomame alo ambokata ikele fome ya mea dona majena jina wo kaka odo eja de kwa ka dolele ade togbi awu odo metore ka va be mi azama gbe na obe na aiva aijra fome ado do ma hi to jiore ye fome ma akpo dede ta mega globe fifo dele miajio dolele ma ya kwela mesia ma umle home amel awo bla leji be ameyo gbonade yo me alo ma globe vio choro iko be second third and fourth generation ka vale yo me wa globe ewe like affair alo ewe like fomea eya webe fomea honkonwe va nemi aza amagbe na le Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center 0244941428 togbe glonyade cho evijijinu ba neva jivile koji voye neva fomea elebe na va kwa magbe be na za na wonto do krio alo be na za na devima amagboli kenale na devima de nenya be jogbe towa afisi afiwo le iko jivia wo yina da afia nyento mekpogere nyento ha menya ela bena gbonye yo alo ameyo no na gbonye a ike maglobe house help alo maida menye de kalovo no jivia ko biamo ba madam mere kuku meje ma ya fama zomo kosrave hafi de vima na trogbo alo be wa gbo chojogbeji ava akpo be de via fa la mesen eye de vi fe ikoji ha na de vima le na de ike ne de bia hole fa si me a maton hogo awon ku now enye nya glom now no yi de jogbejia ple de via hegbova gain ike na globe de vi fin alo de via tatamta o de via honade ma hwelesia matengu ahwele de vi masio enye glom now won se ade no na de via si nu kaejo wo vajra de via do la fe wo le amagbo na de via be wajra de via do ba fa la menase ba mojina kona de vima alo ba gbeme na nyona de vima amagbo kwe na menyewa eya ta kwe le ba na zokplimi na va Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center do ma hi me ho amagbo jiso vana vadomia to po na kpo ale wole do ma hi echa hede tefe gaga do hecha hede tefe vovovo ado makpona de ke cho emawa vana vado Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center vana vado mia ha kpo be amagbe yo mi achona obe na vaiza
leki wano aloba makpoto tro ha na makpoto tro a mere kuku va Pan Africa TV na global anti bi eblem ta eva ba ya hoyega nya ha magama tro ga na never Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center miena amagbo evaiza ale mieba na wa magbe ma ewe pepepe ye ba ye mekpoto troa meba vashik eva nka Pan Africa TV na va hogala shinye na va glenam alo na va TV never mo dagere TV aji na glo na ba anti bi edalakpa eblem medomi kpo anya makpo na reka chomo eye menya ba mejojo gan ha ela bana mi afa magbe wa mawie ko magbe onemi dowo na ya mawie cho do anemi cho 1984 cho fe akpereka alafa sike blanyi vo nemeke yetogbe hodaza matie velia la magbezam na amechichuo de view amegao amevio MPO ameganga ma iko honko a kedo over na miagbo menyo bo maria mareka fanko ga kama dibe wo ha hosemana na si obere na eva Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center ele doyoyo kpagagodo dolele ike na cover miagbo a na zama gben man keke to kakabado kosra le ka agblena be doyogbe ye hochomi agbo ela bena maufenu na nai wonye na togbe hodazameti evelia eye do na ya ewone kple jiblibo me wone afakple afao awo yeta vado gbea egale do na ji va ne miaza amagbe na amagbo ha togbe nto de agble na magbe mao ta ekona magbo cho miafa vome ika agble blibo le togbesi ta ele be heyo le be yento na za alo wa gara vame ba wa kona wa nene mai mi wone le Shekina Herbal Clinic togbe gble hoho miamado le adikekele miama le gbegbe novi kaka ya ma benene makolo dalabo ha na jrado kyodo leke na wo ajado kyodo choma vovo ple amagbeza zame ela bena mawie wa magbe akokpere amegbe to fomiangu yeta le Shekina Herbal Clinic agbedodra kwe mi chokpe na mi apa magbe o mecho na landeke de mi apa magbe oji o togbe mecho na ti na amareke le Shekina Herbal Clinic and Spiritual Center ale amagbe ale ikema ojifo obi ntolanto wa magbe ala verma ne mievai we mievai tree mieva le alalo le avama le mauto wa magbe a ne mae mia ha mia kwe na obena ina vaiza de kuhi na cover mia gbota ela bana hafi mi akwa magbe manawa ke fia be togbe ponu idemegbe na dolele vodi ma alo togbe ponu idemegbe na nu tututu le fudem now tavana vadomi po echoji ole le klago motorway gaji 0244941428 0244941428 mi le klago Ashaman under bridge alo le motorway gaji a globe ya adile Ashaman under bridge nena yomi alebe ne do to spinters ha ne do klagon curve abale togbe gble ne do klagon curve kwa na yomi le 0244941428 mi afanu kpolao medibe na nye be kosra gbere siade ne gadrema mea na kpome le Pan Africa TVG gakana mi adogo echo le klago motorway gaji nkume kple togbe hodaza meti evelia be wana amagbe adodo be na vaiza na zama agbe ma ha ka etrozu nka yaira na fomia ka etrozu doyogbe na wonto